Арбаңыздар, ардактуу армак балаган атпай журтум. Байге Мурас каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн бизде майрам. Анткени Чүй Токмок районунун сайыпкерлер жамааты өтүп аткан Токмок шаарынын ат майданында болуп аткан чоң ат чабышка күбө болуунун алдында турабыз. Мына азыр бир нече убакыттан кийин ат чабыш оюндары башталат. Программада тай чабыш, кунан чабыш, аламан чабыш жана жорго. Андан тышкары дагы жөөгүлүктөрдүн дагы бир айлампага чабышы чуркоосу күтүлүп атат. Алдыда чоң байгелер күтүп атат. Анткени жалпы бүгүнкү тамашанын байге фондусу 3 миллион сомдон ашык. Мына достор, ушундай болгон чоң тамашага куш келиңиздер. Биздин каналдан мыкты маалыматтарды алып туруңуздар. Майраламбай улуу жолду баштаган, душманынан кеткинчектеп качпаган, таригинде кайтмас сезим мал болуп күйүп турган кыргызмын деп мактанам. Эми негизги чабышыбыз болгон аламан чабыштын алдына келдик. Аламан чабыштардан 27 аламан катталды. Бул боюнча кече баяндамада болду. Эми азыркы кызык чабыш 18 чакырымга аламандардын кыл чайнаш чабышы болот. Номерде Мадонна аттуу 3 жаш бышты Байтал Жунушалиев максаттыкы Бекжан даярдаган Ислам Чабат Асылбаш айылы Сокулук району. 3-чү номерде Береке аттуу Байтал. Бул дагы бышты Байтал. Ээси Дамир, саяпкери Ысман, Баяман Чабат. Талас, Бакаята району. Мына жогортон жана утуп албадыбы? Ош облусунан келиптир, баракелди. 6-чы номерде Азумер. Oynamakta elektrikleri, Cansu oyuna karap koyduğumuzda aparat büyük etmeli alıp elektrikleri sinema. Yoksa karap koyduğumuzda Келиңиздер эми карап туралы. Бул жерге Аземур деген да Азумерде жазып коюптур. Аземур Атакеев Исламбектики Аргма Федерациясы президенти, Алтай жылкы чарбасы. Аман Хадиев даярдаган Бекнияз Чабат, Талас Айтматов району Кызыладыр. Бул дагы Аземур дагы мына өткөндө топ байгедеби аламанда экинчи келген. 7-чи номерде Сафа. Бул дагы Ислам Атакеевтики, Аманадиев даярдаган Нур Болчакты, Талас Айтматов Кызыладыр айылы. Качпа, вайтем. O mikrofon işleyen almadan. 8-ci номерде Эрке Бүрөм, Урмат Самаев кызы, Манас Экенбаев даярдаган Жайыл Чабат Токмок шаары. 9-чу номер Жейрен, Бурганаков Таалайдыкы, Арлен Чабат Чолкон ата. 10-чу Эртрон аттуу Гүлүбекен Экасый, Абдыкасымов Токтубектики, Токмок Маданият Чүй району. 11-чи номерде Ласташка, Садырбек Дүйшеналиевтики, Азиз Чабат Маданият айылы Чүй району. 12-чи номерде Трампат. Моби мына жөнөдө. Если я вниз сяду, нормально? Я всегда боялся.
Arvas için ak yoldan adamga kanat bulgun. Oğutmuş batır jigitken ok jetmez gülük çak bolgun. Batırga gülük yaraşsa başına talay bak bolgun. Ak okşogon batırdan aylı jodun sak bolgun. Jelmenen sızıp jarışsa jetkirgen ıldam alıska. Kulkurup jalış verdi kulagın okşop kamışka. Jinigi ölse de razı jigitti sürüp namıska. Mekenin korkup düşmandan Meritim Bey çurkap çavuşta Kerili varış taşlagan Keriseye Ceren'i var birinci. Ardıma ve geri çalışsa Aylanmak git mayıpta Mostu karala mostu karala Tuyağı koy koy tayıpta Bir izinde ta basmagan Meyli tün meyli carıkta Cardamçı bolgun batırga Jal belgi sattap karışka Sebepker kılgan külüktü Jaratkan özü kalısta Bir eldi bir et saklagan uçurlar buldun tarıktı Altmanas mingen akkulan Akkalpak elge baktura Gölünde yaygül manastın görünüşüden aktura Manastın toğdoy karanın Salmaklı kural jaragın Götürü alıp çurkagan akkular batur attura Alman bet mingen sarana Aldı da gelçü maraga Aşkışında jet çeken Altı gündür cün araga Alman bet şehit ketkende Taştabay sığın kalaga Yonunan artık kayranak gettirilirken kalaga Alemin akbaltanın kuvaga Arslandın biri budaga Kandak mingen kögala Başar kapayı bu suyaga Çuvaktan kaçkan düşmanlar Çabılgan çöktey sulaga Kögala kılbar bolgosu Çuvaktı laga Songa datta kırgında Tuzundan böyle yakkanda Ölüp sevdim közünden Çalınıp hayranaklarda Kutaydan veriden çıksaydan Mumtuğun suluk kapsalda Çalını vakı çuvaktın çeketin tutkan açkanda Kafırın ergen çıksayda Bak çekegen açkanda Başını geçivar olda Düşmanlar kuğulab yatkanda Çuvaktın kögele varmakaya bak açkanda Cihine bizek yaşeken Manastına sağda çeken Aksa cemil saygacak Arı hızlımma çeken Yöldük sütünden kumkarday Üzgü sonundan bateken Irgaktı tırgak dedirgen Kadinki kök çeviştegen ateken Alemi kırkça bolun dinelde Hazır Mehmet. Hayır ulan tasın içine şöyle koy. Hazır ikinci aylanmanı göstereceğim ödü. Biz Batu başladan Karustan Jaktılar Karaskanagıla 10 aylanma, ikinci aylanmaga günlükler geçti. Özümür baykananday aralıkları alış çıkandı. Onun için her bir nomurdu yazıp sattap kanat dolu olsun. İkinci aylanmaga geçti günlükler. Ama birinden bir ötkön mıktı günlüklerin çoğulgan günü. Küy Tokmok Köy rayonunun sernesi iyilik bilen koştu olsun buna. Hatta ikinci aylanmaga geçti. Gözlük kötüden şunkarday Özgü çönülden bat eken Sırgaktı sırgak dedirgen Kadinki kök çeviştegen at eken Alemi kırk çobanın dilele Jetmiş dildi jaklagan Acımay mingen kartlıgan Bilizin gata basmadan Kartanlığı dağı var Akılın artık başkadan Adaştırmay büyüldü Ardayım yoldu başkadan Alman bet sırgaktı tayga Çaldın çalıp barganda Canına cayda koşturup Kart különgün alganda Tılgıçısı Kıtay'dın Karagul degen balbanga Kıtayca bilgen Alman bet Kırgızstan olcun aldık hep Kart különgün aytıp kalganda Sınak görse kart külön Sını başka maldanda Koşup koy dep yıltıga Yügörün çeçip saldanda Adamdan estü kart külön aralaşıp maldarga Cılkının bağrını erçitip ala toğ göstey salganda Koraygır menen Karagul tosalbay kalgalardan Kartıranın sazele, kökötöydün aşele Bolgon yaşın 12 bokburun
bala jaş ele manastın joğun bilgen soň Toňurbay jasapmas ele mani keri gülük bergin dep zordukka girdi şap ele habar berip manaska karkıradan talaska mani keri jetdi bat ele telefon telegramadan tez çulkay turgan at ele elemandın kencesi elde jok anday tengdeşi toğuz uldun kencesi tobunda jok tengdeşi erteştikte batırga tardık kılıp cerbeti jeti kavat jirastın bir aralap keldezi erteştiktün çal buyruk Bara geldi. Hatlar hazır. 3. aylampany göstey. Jönöşet 3. aylampaga jönödüňer. Bul urmatybız bek Öztün atly aldyna barada tokşoýt. Öz alaga çyky. Alayda da alaga çat. 3. aylampaga getdiňer. 3. aylampaga getdiňer. Gülükten gülük ötse 4 ayağı tıvırayt. Kuday dep. Emine 3 aylampa aldı. Dağı. Uşunu koşkanda 7 aylampa. Çurkay toş jerde attın güçü bilinет. Sayapkerdin emgegi. Anan oşo attı kıynabay, güyüktürbey, öpköge tepkilebey, çaң juttu kılbay, kıynabay, çap, çavandestin, attın tilin bilip, maraga jetkirgen çavandes baldarga. Kank, şu baldardı at çaptıralı. Baldardı taymingiseli. Şu at çapkan baldarыбыз кейде azayıp kalat da. Biz kişinekeye geçse 7 minut çap çoň oýgondor atga jakyn bolat ekенбиз. Oşo kırgız bolgondan keyin eme at çabalı. Bugünkü günde düýnölük biýiklik, uluttuk dem uňgu jol dep atabыз. Mına uşu uňgu jol programmasynyň birden bir özögi at çabış, jorgo saldırış, uluttuk oýunдар. Oşon üçin mamleketibizdin, mamleket başçybыздын tüzüp bergen şarty, жүрgüzüp atkan sayasaty, uluttuk ayra jaraltуу, ata-babadan kelatkan ak kula, tay toru çurkagan zamandan berki at çabış oýundaryny önüktürü. Şu kolda atkan bardyk ellerge, jetekçilerge, öküllörgö, ata elerine rahatçılıktan başka ne aytabыз. Federatsiyalarga, mana montip kıska aralıkka at çavuş federatsiyasının vitse-prezidenti Kuvat Kamaldin oğlu orundan tura kalıp mağa 5 tay öýrüp atat. Mundan ötken jyl galy barby. Kol çap koýýsyňar, hey. Üç Mahmut görüp tangalgan çal buyruk tulpar bar üçün erdeşlikte can kalgan koşoydum malı başında toru tay bolgon yaşında tay toru dep kan koşoy tagızı koygon atında attardan ozdu bu karda altırmış bolgon asıyda. Если просто нажать на вот верхнюю кнопку, там будет. Просто, да? Да. Mal bolgon menen tay toru bay bolgon eken akılga alemi semet eýingen tay burun daratsız bişin indegen çagılganday tes çurkap çarçoğunu takır bildegen güzgüdey taza denesi günü jok eken girdegen ürgönçtün kara suusuna mükböstön süzüp kirdelen suurulup çıktı balıktay su bolboy kurkap güldenen çurkagan gelde tezdi. Oy hazır 4'ke getebi ya. 4'ke getep. 4. aylampaga getdiňer. Oy aldyna baratkanlar gaýsy? 1-8. 8 menen 1. Diskin koylayla aldyna baratkan koýdy. 4. aylampa başlandı. Imagayın tuğandar, moğu jerde çabılıp atkan atlar büt былтырда, бурдагы жылы, мына быйылдагы ат чабыш сезон açılгандан beri байыга катышып аткан күрүктөр. Мына Аргымак Федерациясынын президенти Исламбек Атакеевдин Азимур, Сафа деген күрүктөрү могу 4-5 чабыштары болсо керек. Және де ар бир тоңдо болсо, чолпонота да болобу, таласта болобу дайыма байыгы кошуп атат. Бул дагы эме саяпкердин жана ата ээсинин ишеними. Biz barına iyilik kalayız. Bir yerde at çurkavayıp, tap çurkavayıp, bak çurkayıp deyip. Bağı çurkagandar bayı galat. $10.000 bayıge degen bul özü keremet görünüş. Andıktan uşunday çavuşlar köp bolsun dep tilek kılalı. Uşunu uyuşturgandarga rahmat deyli. Orek jerde bir at içine toktop kaldı. Kiyinki de çurkayın dep atat. Uşunu kıynamaylı. Momuru kança eken? 21 toktodu. Anam oreke kuyruğu baylangan sartorat dile et sürü eken koy otur hem bugün kıynaba. 21, 25'te içine toktotup koyalı.
Токтоткула. Ой, эртең да бар буюрса, бүрсүгүнү да бар. Атты кыйнабай, аттын тилин угуп, түшүнүп койгон жакшы. 34 ат чабылып атты эле, мына 3 ат токтоду, Мына 3 ат токтоду. Тияктан да бирөө токтоду окшойт, ошолорду эме. Аттар көрүнүп калды мына. Азыр эме 4-чү айлапка бүтүп атат. Ылдамдык аябай жакшы, Мына бул жерде аксакалдар отурат. Мына Эсенбай Бесте, Жумаке байке, Султан Ашырбекович аттардын ылдамдыгы жакшы болуп атабы? Мындай жакшы аксакалдар. Ат чабышта ушундай болуп аттар жөнөгөндө көзүң толот. Кээде балдарыбыз отуруп алат бири-бирин аңдып, кыбырап. И просто нажимаю на эту кнопку. Тияктан да бир ат чыкты дейт. Ошол менен 4-5 ат токтоп калдыбы? С этим чуть проблематично. А то мне Атасының көрөбөй $10.000 экен бара береличи деп келгендер да. Балким утуп кетер деп. Чуть-чуть подальше, пожалуйста. Чоңдоду атым, эми бул тамаша. Аттын демине да карайлы. Кичине убакыт кечигип башталды, ага да карайлы. 5-чи айланма башталдыбы? 5ке кеттиңер, 5ке жөнөдүңөр. Алдыда 2 ат баштап баратат. Калган аттар мына демдүү, куйругун серппей, жертиктеп кетип бараткан аттардын катары көп. Буюрса байге болот. 5 ат көрүнөт, чыгат. Номер 1. Ак Тилек. Урматтуу экен. 6га кеттиңер, 6га. Андан кийин кетип бараткан 3-чү 6-чы айланмага кеттиңер. Жүргөн жигиттердин курамы экен. Күлүктөр да мыкты экен. Былтыр дагы быйыл да ийгилик жараткан күлүктөрдүн курамы топтолуптур. Кудай деп колдоп туралы. $10.000 делестете бербей, ой деп сүрөп коюп туралы. Көмө, оля. 8-ci aylampa başlandı. 8'e gitti. Aldığa çıkan 8-ci numerdeki Erke Gülüm Tokmak şaharının 8'de başlap baratkan malı. 6-cı numerdeki Azimur İçine es alsın. Hem Aman Adiyev menен İslam Atakeyev'tin bıyılkı iyilikleri kut bolsun. Mına jыл başı Тоң rayonundağı başlanan çavuştan başlap iyilikleri jaratıp keltat. Dagı bir at, elini aralap kilip ketti. Eme anı kıynabayla koyalı. 8-ci aylanmanın üstüne getip baratат, hem oğlan. Janışmayış bir tuğban, çoğuminin karanlık yer janışmalar olmayıştı. Özüne olunca radar kaburgası kayıştı. Yakında gelgen düşmanlar antam bolup kalıştı. Hayvanda bolsun aklım var, aldırmay yoğun namıslı. Kök düşe kadın güzeli, eskiydiğin bilgisi. Kurulan işlep janıştı, yerge tarttık bilgisi. Kutkara kaçıp esin, ölürdü hayrat bilgisi. Yaşlarda bolsun akıl, kulaklarda bolsun akıl. Kulakta ceng almak elek bilgisi. Cumgaldan çıkan gügöl bay, malı döveken ayda kal. Cumgalga bakmay cıntısın, susamırdı cayladın. Arasında şarkıda, arkarday gözün caynakan. Baskanı odun eliktey, bakakla kutu payı bakan. Sarımdan çıkan ereşin, salgan neydille geneşin. Tügöl baydan surattır, attan alı düşmandan atındın gücün veresin. Çavuşta sızgan şarkıda, çarşatma yeşil göresin. Celbinen sızıp düşmandın, cettiri bey koygun cevesin. Hayttan da gayran yerine, kara ter basıp denesin. Çarşavay sızı başkan değil, salay tırdalayı belesin. Saygılık kaydan çarşasın, sağından geçten gelesin. Çınmayran toğsun gelgegen, çığa çelge baş bolgan. Gence kızı kişimcan, gelişken suzu nas bolgan. Olcavay batır ceyle, kişimge gönü ak bolgan. Suncuk açtın inise, kudake buğa kas bolgan. Olcavaydı kutkargan, güldük adam at bolgan. Güldük adamdın çurkaşı, çağılgandan da bat bolgan. Kulurap kalgan kudake, kulduğuna sal dele. Aldap durup olgandın, atın tartıp
al dede. Olcavaydan at gitti, at menen koşa bak gitti. Hayran erdim başına kapılı dacal bat gitti. Kanıp baydalay geri bassa, taşını kavay ellersa. Bana geldi. Atlarımız yaxşı. 9-cu aylanpağa getdiler. Uşunu koşkonda toluk 2 aylanpa kaldı. 9'ga jönödüңөр, 9'ga. 9-cu aylanpağa jönödüңөр. 9 at ketip baratat aldılar. Жыл, жыл, жыл. 9-cu aylanpanı gösteri 9 at başlap jönödü. Emi жеңүүчүлөр мына ушул топтон аныкталганы kaldı. 2 aylanpa var. Uşu menen толук Bana geldi, buna bol dağı. Getip baratat, 9-cu aylanpağa getip baratat. Atayın артында baratat. Dostluk çavuşka salıp. Satıktırdı paydın ganga, bek kolotuyla payrılıp, bergendey attan ayrılıp, satmayın dese çok çubuk kanat durak ayrılıp, öz yerge gelip kırıldı, bıkkın son altı ay kızı, cesi kısmet narbaşı, cumbalda yergen ayrılıp, kalavay ingen kutları, kapamay ırgız tutları, yurtunda üstü çangotoz, yurtunun ele sıkkana, tutunsuz kılıp göçtürdü, huzurun tanıp kıldağı, represiyanı bayanday bay. Aa. Agayın tuğanlar hem özüңөр görüp atasыңар atlar. Bir-birin аңдып, bir-birin байкап, аябай, аябай. Кудай буйрса баш байгеге деген үмүттөр чоң, сонун кетип баратат башталганы. 34 at çabul dele, hazır o жерде 10 at gana çurkap baratат. Ebi жеңүүчүлөр ушул 10 аттын içinden değerlik 24 at топтоп kaldı. Buyursa aldığına baygeler var. Gülüktün gülügü, mıktının mıktısı şundayla anıktalat. Hazır emi keçүүчү, жыйынтыктоочу aylanpany göstöy. Jönöşөt. Dagı bir ret. Çüy rayonu, Tokmok şaharının mına Çüy Oblus içindeki ынтымак şernesi 25 aprel 6-cı günü bir жақсы маанайда, жақсы dem menen бийлик өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары көпчүлүктүн колдоосунда bir жақсы маанай менен акчасы нак берилип башталып аткан иш-чара көчү байсалдуу болсун. Анда десе жигиттер 10-чу жыйынтыктоочу aylanpa, 10 aylanpa. Jetinin biri kıdırdı, jet at aldığa çıkan mal eken. 9 at gettile mına emet jetinin içinden 5 bayge var. Emi mına bağım salıp baykagan kişiге atlar gayrılışka tüzgö çıktı da ошол жерден баштап азыр мына эреженин баары, тактиканын баары иштеп аткан мал. Ой! Аттар барат дүңкүлдөп, балдардын өтөндөрү бүлкүлдөгөн боюнча азыр. Ай. Emi 5 bayge özüңүздөр билгендей, birinci orunga 10.000 dollar, ekinci gelgen gülükö 300.000 so'm, üçüncü gelgen gülükö 100.000 so'm, dördüncü gelgen gülükö 40.000 so'm, beşinci gelgen gülükö 30.000 so'm. Baygelerdi tapşırууга Jogorku Kеңештин депутаты Эркин Исеналиев агабыз, Arma Federasyası Prezidenti İslam Atakeyev, jana Aybek bayke, Tanrı ulaqtıq Aybek bayke dayır boldular. Kaçkıla, artka kaçkıla, artka. Yolga çıkmağına.
Artka. Artka. Ballar artka. Kayısı gel adam. Birinci, Muammer Orhan Ceket. Birinci 14'te Turalı. 34. Birinci 34. Namız Sultan Matkerimov. Alçınbek. Nur Sultan. Köy Isıgata. Ayvara geldi. 10.000 dolar. Vale. Aytulu Mahil'den. Aytulu Namız. Kultur Alınbek Dapkarı toyunda ikinci gelip kalgan Karatalga. Tutturgan. Beşinci gelgen 19. nomer bir. Melis taktap verip koysun uçlardı. Beşinciye 30.000 son baygı var. 19. nomerdeki Kaymanbaz, Rıskulu Vasan Alnıkı, Talas Üçemçek. İkinci gelgen Gülük. 15. nomerdeki Talas Üçemçek, Ali Nur çaptı. Anam o üzerinde uyuşturucular kızlardan ayınlardan da çurkadı. Ötüp ketken 8. Mart bayramı var. Aksakallar gelip alıyor, 2 kız var eken deyip. Yaşlar gelip alıyor, 2 ayal var eken deyip. Menteklüler gelip alıp o 2 vikeş durup bana yetiştirip hargin. Ay bana geldi. Hazır birinci Alaman baygelerin tapşırı var ala. Bayge, mındayrak жылуңуз. Бияк жака жылоо басасыз. Gülükler, gülümeleri gelip koysalar, gelip koyular. 5. Talas, Üçemçek, Rıskulu Vasanalı, Taymanbaz, Ali Nur çaptı. 30.000 somakçalar baygesi var mı? Bir gelip koyular. Kol çavlar bile bana geldi. 4. Erkek Ürem, Urmat Oğuzbekoviç. Var mı kol çavlar bile koldoylu? 40.000 somakçalar baygesi. Ana deme 3. 4. 3. 2. 1. Ardak taktağa çıkıp koyalı. Mirzat. Kamaz. Oy uyalmayla balları vermen çığır gile tağın görüyor. Bırak. Sultan Asırbekoviç çıktılar iyi. 3. bayge. 100.000 som. Trampatlı Atatürk çarvası Narlıoğlu'su Koçkor rayonu Vakıt degen jigit çarptı. Mirzat Şükreliyev dayardadı. Sayap buna. Yedalı diplomu 100.000 somakçalay baygesi. Ketme durasını. Anan ikinci orun deylegen. İkinci orun deylegen Kamaz. Arıkbaev Kamazbek. Aktilek dayardagan Aman çaptı Toktogul rayonu. Alato. Toktogul деген совсем başka. Atakev bayge tapşırdı. Aybek bayge 3. bayge tapşırdı. Yeme 1. orundu yeğlegen. Kubok, medal, at javusu, cana 10.000 doların ala turgan namız attı gülük. Aytulun Nakildin balası. Yekası Aygır. Sultan Matkerimov atesi. Alçınbek Koca Muratov sayap geri. Nur Sultan çaptı. Çiğ ulusu Isırata rayonu. 10.000 dolar. Bu vada. Baygeler'de Erkinbek Senalev. Deputat Ağavuz tapşırığına bana geldi. Hadi matça olsun cevap koyalı. Namız belveye giratkan gülüp. Buna bışkan eken Kıltır Kıcılı 2. orunlarda kamsı kılıp attılı. Bu yıl 25'i Çüy Tokmok şehirmesinde 1. orun.
Алчынбай бийик көтөрчү дагы бир гана кыйкыруулар менен сүрөткө чабышына түшүп коелу. Сүрөткө түшүп коелу. Эркин ага, Урмат Оозбекович, Ислам Таласбекович бир сүрөткө түшүп коелу. Чүй Токмок шерине чабышынын чоң байгеси. Баш аягы мына 3 миллион сомго жакын байге болду. Жөөгүлүктөргө да байге берилип атат. Ал эми эстафета Чүй району келгиле. 5'ten баштап. Эжелерге, кыздарга бияктан эле. Достор, бүгүнкү чоң ат чабыш соңуна чыкты. Ат чабыштын көркү болгон Аламан чабыш байгебиз да аяктады. Аламан чабыштын чемпиону, баш байгени уткан Султан Маткеримов агабыздын күлүгү келди. Султан ага, байгеңиз куттуу болсун. Сиз жетектеген Ашырбек жылкы чарбасынын күлүгү тулпары мынакей. $10,000 байгени утуп атат. Байгеңиз куттуу болсун. Жеңиштин сезимдери, толкундоолору жөнүндө айтсаңыз. Толкунданасың да, ат чаап жүрсөң. Биринчи жолу эмес, дайым эле ат чабабыз, жорго чаап жүргөнбүз. Көчмөндөр оюнуна катышып жүргөнбүз. Күлүктөрдүн баары тең эле чуркайт. 40 жылдан ашык ат менен заниматься этебиз. Селекция ошондон бери жүрөт. Андан бери ошо биздин аттарды максат жеке эле өзүбүз эмес, элге таратуу. Селекцияны эл да чаап жүрөт, ошо элдер дагы ийгиликке жетип жүрөт. Любой чабышта ошо биздин конезаводдун аттары ошо байгеле орунга илешип жүрөт да. Эми бул атты болсо сен өзүң деле билесиң. Кунан кезинен, бышты кезинен Алчынбай алган. Ошо Алчынбай таптап жүрөт. Былтыр жалаң экинчи болгон, баягы быйыл ошо күчүнө толуп 5 жаш болуп ошо байгеге жетип атабыз. Биженде биздин команда Алчынбай, мына балдар. Ушуларга чоң рахмат. Şu аттын тилин таап, чоң эмгек жасап, ушу байгеге жетип атабыз. Бүгүнкү уюштуруучуларга чоң рахмат, ушу элге чоң майрам жасап берди. Чүй элинин ынтымагы, ушу жана Урмат Самаевка рахмат. Ушундай байге коюп, бул мисалы бул Кыргыздын боюнча, Чүй боюнча, ошо биздин республика боюнча мына жеке эң чоң байге бул. Казакстанда болуп жатат, бизде мындан ары ушундай байгелерди көп өткөрүшүбүз керек. Бул жеке эле неме эмес, элге стимул болот ат чабышта. Ат чабыш уюштурганга, ат баккандарга стимул болот. Ошого үмүттүү болот, ушундай атты багыш керек, ушундай атты кармаш керек деп. Ошолорго биз ийгилик каалайбыз. Рахмат, Султан ага, эми бул намыстын ата тегин айтып берсеңиз, биздин көрүүчүлөргө ушул өтө кызык да. Намыстын атасы Нахил. Нахил бул Селдербестин прямой баласы. Буга азыр 23 жыл болду. Менин коромдо уже 5 жылдан ашык, 6 жыл болду менин коромдо турганына. Энеси Мафе. Мафе линиясы российский. Манкантор отурат аякта линиясында. Мафенин түзмө-түз кыз эмес да. Мафенин түзмө-түз кызы ошо. Мафения деп, Мафенин түзмө-түз кызы. Ал Россияда 11-конечныйдан алганбыз. Россиядан келген. Энесинин атасы Секвестр. Биженде Секвестр отурат, Нахил отурат, ошо экөөнүк. Эки мыкты айгырдын ортосунан түшкөн экен, э? Секвестр, энеси Секвестрдин кызы. Сиздин Секвестрден түшкөн, сизден чыккан күлүктөрдүн да көпчүлүгү байге алып атпайбы? Бизде жанагы тиги Адлет Данияр дегендер чапты 12 баш. Ошолордун баары тең эле ошо Секвестрдин кыздары болчу. Акниет, Актилек, жана Бырыса, Мадонна дегендердин баары тең, Резвый дегендердин, жана Абат дегендер. Ошолор бүт Секвестр, бүт баары машина утуп бүт эметип жүргөн аттарды. Дарсаламдын балдары бүт эле чуркап жүрдү. Азыр Нахилдики чуркап атат. Бул сиздин бир эле намыстын ийгилиги эмес, бул сиздин 20-30 жылдан берки 40 жыл. 40 жылдан берки менетиңиздин акыбети да. Ооба. Селекция ошо 40 жыл. Куттуу болсун. Эми Сайыпкер менен да баарлашалы. Сайыпкер Кожоморос Алчынбай. Бул Талас районунун улуну. Алчынбай, эми бул аттын жумуш көтөрүмдүүлүгү, даярдыгы кандай келди бүгүнкү чабышка? Ассаламу алейкум. Биринчиден Байге Мурас командасы. Бул атыбыз январдын 17-синен баштап баштаганбыз. Даярдыгы жакшы болчу. Ушу даяр турган үчүн ушул чоң байгесин уккан деле жокпуз, бирок ушул жерге өзүм негизи атты дайындап баштагандан баштап ушул байгеге ниет кылгам. Ушуга таптап алып келдим атты. Багыттуу жумуш алып барган экенсиң да. Ушул сел койгом да башында эле. Анан Алла таалам буйрук кылып ошо менен уттук.
Бул аттын бою деле өтө чоң эмес. Мунун күлүктүгүнүн артыкчылыгын эмнеден байкасак болот? Бул өтө жүрүктүү ат. Жакшы бир эмеси, өзүнүн характерлери бар, чуркайт, жеңил. Буну сен быштыдан бери Дегич. даярдап келатасың да. Ооба, бышчысын алып келип 1 жыл ушу бир жак бут стакан болчу, ушу стаканды түстөп чапкан жокпуз байгеге. Ошо 1 жылдан кийин 4 жашка чыккандан кийин чаап баштадык да. Мына достор, бул эң эле жөнөкөй мисал да. 2 ай даярдай коелу эле утагом деген сөтөн алыс болушубуз керек. Анткени бул алчынбай бул ийгилиги жеш үчүн 3 жылдык убактын кетирдиң го дейм. Ооба, 3 жыл кетти. Кырылышып атып, быштысында чаба коем деп кырылышып атып, чаптырбай атып, анан ошо сактап атып ушу байгеге алып келет да. Былтыр ошо 3 жолу чабылды. 3 жолу ошо Сабырдын түбү Саралтын деген 3 жол, 4 жол чапты го дейм. Былтыр ошо 4 жол чабып, анан байгеге илиндик да. 3 жашында чапкан жокпуз. Токто деп атып ошо. Анан азыр аттар күлүктөр 4 жаш, 5 жашында жетиле баштайт. Ошондо буттарга катып, табына келе баштайт да. Эми ар кандай болот. Бирөө ранний поздний, бирөө поздний, ушундай болот. Анан ошо бул поздний аттар да. Секвестрдыкы негизи эме, нахилдыкы поздний болот. Секвестрдыкы ранний. Айткаңыздардай эле болуп атат. Анан алчы. Айта кетсең, бул былтыр 2 чоң байгеде экинчи болуп калып, абдан жаның ачып калгандай болду эле. Бу да мокумган окшойт. Ал жерде ошо баладан кетип калган. Жаңы отуруп жүргөн бала болчу. Анан азыр бул Нурсултан тажрыйбалуу жаке. Бул постоянно чоң байгелерди утуп жүрөт. Норуста да уткан. Бир гана биздин ат эмес, бул көп ийгиликтери Казакстанды уткан бала бул. Ошо отургуздук. Эми Алла баарын ушул баарын багына жазып кошту го дейм да. Алланын буйругу. Нурсултан, эми жанагы биздин федерациябыздын рейтинг боюнча дагы упайды көп топтоп келаткан мыкты чабандаштердин бирисиң. Бүгүнкү чабышты Алчы акең кандай тактика кылып айтып отурду акыркы үчкүрүктө? Акыркы үчкүрүктө артында эле старттан чыкканда кармап эле отурду аткан, анан үчкүрүктө жүргүзүп отурду аткан. Анан ошо акыркыга кеткенде эле өзү алдыга чыгарып алып жүргүздүм. Ошо ат өзү эле кетти. Күчүн сактап отурдум аттын. Бирок алгачкы 5 курукта сен бир чаңдын арасында жүргөндөй болуп калдыңбы? Жок, топто эле кармап отурдум ошо атты. Топтун ичинде эле. Азамат, 1,5 курук калганда анан ишендиң го дейм утаарыңа. Башында эле утам деп тургам, буюрса. Аякка ишенип тургам. Азамат, атаң аты ким? Медербек. Өткөндө да бир байгеди утканда жет атаңды айта дедим, жаттадыңбы? Жатта элекмин ошо. Анда чоң атаң атын айтып кой. Бектур. Кайсы айылдын уулунусуң? Жумгалдан, Байзак айылдан. О, Жумгалдан атактуу биздин Байзак тарыхый инсан. Азамат, мына тектүү жердин кулуну Нурсултан. Азамат. Бул атта Жумгалдан. Бу Нурсултан, эми мектеп окуган мектебиң айт, ага эжеңди айт. Класс жетекчиң. Өзү Байзак айылында окучумун. Бияка Беков экен аттарын чабып ушу биякта Башкара суу айылына кирип алгам. Азамат, эми чемпиондук бир каалоо тилекти сизден Султан ага, эл журтка, саяпкерлер жамаатына бир жакшы тилегиңизди айтып коюңуз эми чемпион катары. Саяпкерлерге эмне каалайбыз? Биринчиден ден соолук болсун. Баккан малы буйруктуу болсун. Аракет кылып ушу иштей берсе, ийгиликке жетишет. Ийгилик самый главный өзүлөрүнүн ден соолуктуу болсун, тажрыйбасын. Эмгекти жаза бериш керек. Жаныбар дайыма уят кылбайт, алдыга сүрөт. Ийгилик болсун баарына. Эми сизге чала башташат, эми достордун көбү тайсат деп. Сатыла турган тайлар бар чыгар. Бүт баарын сатып бүткөнбүз. Кулундарга сөйкө салса болобу? Бара көрөбүз. Жакшы. Байгеңиз куттуу болсун. Ден соолугуңуз бекем болсун. Сиздей болгон аксакал селекционерлер дайыма биздин алдыбызда жүрүп үлгү болуп жүрө бериңиздер.